perlo SP video juga na po support ba commission pi subscribe juga itu belum subscribe channel juga mah so hun banget sama teman mo sibonnya ba pila subscribe channel juga pasti mo na channel one right ngawan naga review Aerox yun nagi bike yun sibon ha pili kam dos superbike das ni mo ndai kasi dos superbike dan pasti dos superbike tapi kena gitu dos aja mana tapi kena gitu dos orang ni I hope feedback atau ka video mo manta na i-direct lah sampai mo kalau pada next vlog balik video mo direct ni noise kawan dia nak saya lihat direct mo kami nak cakap ni MP saya lihat dia dan pe tu mo no itu lam bro tentang pe mo ada kan try hyper me itu dia wow that's good kamu pergi ninja larang mo ninja ani bete boleh mte bro it's not good ordernya antar itu lah oh solid te mentang demo min pe uno gila ninja kena iki pe ya आपका शायद मैंने YouTube पे वीडियो देखा है shit pak kayo mana tengah ngamle air dah mana ninja dia dengan suan kai long ai itu long ada dia mah ngar try saya sin tapi I will try video guys no oh boy oh hunter that's good man te kidus kila produk mo balik ni drag te mentah record dengan nepat banyak bu Instagram te pizza kan heka ayu ini ka angle nang biang ai betang ne kumne mang ne mo kan heka biang ba angle position te wanang te mo bani fi wanang te hang ne pat le de te ngarang so try hi next time ada kine masih persang leila aslam am jule rang aro te yo ka lo yo ka wobble kam nawa kam bricks te masih atang tok masih pengat lah damak te melele te next time so mo aksana so ka bike kan pala te mentang record video season arsin tak perfect kerjongan tak I hope kalau try season arsin nang tu perfect ba taro tolong first time no it's okay bro tolong first time banget tu ni direct melele Alex ibang dah biasa lihat bro keep it up salek next time ada depsna ka bike mo pa impini fi bali ba beli kamlong bahar ba 1900 pi wait umi upne artan laduk sokar beran te bilang tan alor ka taru ka break jongan kalau aduk pe ka break beli fi mo oh kalila break pe kana pi pe na upne lo laduk mo pi kana upne kami
Tengah sil sini hoi. Tengok ladu kabrik ke ladu no pom ladu. Ikut Te- sistem ah. Nalor kata taruh so engine oil kam change lah. Kalau pun major issue boleh. Kalau obar yo poi sabam long re. Te lak boleh safe mo. Tui Oh, ekor eh. police pun stay perok lah subscribe channel dong ah. Aduh. Te lak boleh vlog mah. Cak, let's go. Te perlong. Alex, mau try ni drag teman tinggal na. Sure bro, lah. Ini bro, sak rongkok ni. Oh, sama. Ni sak rongkok. Next dia mau. Eh. Next lagi. Kita intip yang balik ni drag mah. Let's go. Begini lagi ni guys. Te pitch ni. Kinong page bike balik ni drag.